Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus Imran Pasir. Imran Pasir ke pegalun hi cerape ya. Imran. Sebelum engkau ngomong, sebelum engkau bicarakan labu syik ni kayak cerape, terlebih dahulu Imran Pasir cerminkanlah dirimu, wajahmu di kubang Vigogo. Okey Imran Pasir? Nak dengar Imran Pasir? Oh kakak. Kah yang nak tertempa ke nak timang pikiran ke nak timang anu mata mahan tharuk ka mata tharuk akai tharuk ate buduk ate kebruk kah Imran Pasir nyo sengaja long nak pakai baje dikedro ke Imran Pasir kedro ke videonyo ditujukan. Okey Imran Pasir lain rowek ke begah buci hi cerape buci cukup ganteng padahal cukup ramai orang pegah buci hi awak Afghanistan, hi Pakistan, hi Arab, hi India. Masakah kajak pegah ke buci hi cerape? Cobalah fikir, think about it, bro. Okay, when you say that shit thing to me, you have to think about yourself first. Alright? Oh kakak Imran. Imran, Mr. Mata Saruk, yang akai saruk ate budok, oh kakak. Hawa lun memang lun kena debat dengan kah yang lun kalau lun add Facebook draw ke hai Imran Pasir. Katulung konfirmasi sihat mahan tak debat tiga buat video live ini. Kena kalon ohna kepandaian kah Imran Pasir. Alright? Tiba Imran Pasir. Kapakat kru ke berame, kapakat pang lima ke sampai Vigogo kapagak video live dengan lun. Nak lun debat dengan guru awak kah, nak lun debat dengan pang lima awak kah. Nyo abusik pegawa kon room lain. Abusik nyo kon penakut dan kon pengecut. Dan di saat abusik membicarakan sesuatu, semua akan abusik pertanggungjawabkan. Najilah Imran. Maka Imran segolong ka khun kelon hi cerape, segolong ka khun kelon hi athe. Maka kasmike le Imran. Baik semudah tat bak kapu cerape lun, semudah tat kapu athe lun. Padahal wajah lagi bui puak teng ke hai Imran hai. Hana kedepu drog, hana kasadari di saat otek kepegah ba, otek ka khun kelun macam bago, otek ka fitnah kelun macam bago. Jangan kepegah video taboh. Kamat kitab suci Al-Quran, bulagi lun mat kitab suci Al-Quran, lun musumpah. Menyokah hana agam gentleman dengan karena Allah dan menyokah merasa drog ke urung bila ulama, katulung laksanakan tiat belagi lun pegahnya Imran Pasir. Kau jip pernah Imran? Imran? Oh kan Imran Pasir. Hawa lun kena debat dengan ji. Hawa lun kena pegah habar dengan ji. Tapi bu mate mai hajit telepon lun kena. Bu mate mama di handi jit debat dengan lun secara muslihat. Karena ji hanai tengah pegah habar. Karena bangai ji sok-sok panitia. Sok-sok panitia dalam partai PA nyan. Maka ji dibela. Dibela kanot bu baik bekah kanot bu. Maka dibela dipertahankan awak partai PA. Dipertahankan Diji Malik Mahmud. Dipertahankan Diji Muzakir Manaf. Dan anggota-anggota hewan lain. Maka di saat watel lon temanyong. Hana solusi sama sekalipun. Head anak muda menyulagi nyan Imran Pasir. Lain urobek kayak pegah-pegah drog ke anggota agam. Imran Pasir. Lain nurobek kayak pegah-pegah draw ke sidro pahlawan perjuangan Aceh Merdeka. Lun kongam. Lun suaka politik. Tapi gam wakahnya nasional. Gam lun di sini internasional Imran Pasir. Baik kepikir di kahiban. Lun hana lun mop. Di saat lun mop. Abih ke wakah bandung. Baik kapa hebat-hebat draw ke ngon abusik. Nyawa abusik pegah apa? Bijeh lawung. Bijeh asli lawung darah Aceh. Hana mujampu ngon i baning lain hana. Asli darah Aceh. Napu hati ke Imran? Mata gila kakeker anak mata gila supaya terang ke kalon abusik pun nahi athe pun nahi cerape pun nahi bui. Kapake kacamata menyuhana kacamata. Lun kirim kacamata ke kah tabuh. Yang lagak. Yang spesial lun kirim ke kah kacamata tabuh. Tiba Imran. Najilah lung pegabak. Bu jentel becut katanya orang agam. Baik jentel tempe gaya pakai. Gerentak sambai kayak pakai. Han lagot kena bak lon. Yang kepegah ka kena jak kirim ka kena you jak lacak lon kena di sino Kanada. Go ahead buddy. Send your intelligence to me, okay?
Klaim intelijen na juga no baklon bujai beramai jangankan intelijen presiden lah nak tilah wakah jit kabar geno baklon. Nak kutah perut dililun. Baik ke gibam nyo busi berhabang kon lain kon pengecut dan kon penakut. Kon pengecut busi nyo. Nan asli Musliadi Muhammad Jalil. Kon pengecut. Andai saja lon pengecut, lon penakut, maka han lon kejut pegahaba, han lon kejut pamerkan wajah draw, wajah asli, maka lon kon bijeh pengecut. Lon kon bijeh pengecut Imran Maduah. Hai Imran. Pokoknya mana hai Imran, hai yang khusus dekah saja supaya draw ke kanonton na busi. Okey Imran, kanonton na busi tiga go. Nak takat ke bak dengkura ke. Kak pahaya draw ke gam-gam draw ke ngelon nama oban pi. Pu gam-gam pukul mo. Perte pancuri tujuh dum perte awak pajuh lonte di medan dum awak kahan puh nak lon pu. Kapre dua rotu yang video porno kah yang kamu lonte ngoni nong medan. Upamerkan ke. Ramai tak termasuk adulon nan siadi laweng yang. Siadi laweng yang dijihnya di pacaran dengan si Martini lon pu bandung kon hana lon pu. Lon siasat menyo awak kah bandung ya. Baik ke baik ke coba-coba kak hebat-hebat draw ke dengan orang lain bak-bak nu mayak merah jit kayak hebat-hebat draw ke. Lon internasional you know. Nek gam kulawan. Toh nek gam yang kaji ke pengkhianat lon lawan. Putukah lom cerapai wuk peng, cerapai wuk sen. Yang sang kam pep dan kemenang Jokowi yang ketulung pegah dia bak mentakir manaf, bak haram jedah laknat tilah kan. Kayu jaik lom ule kemenang Jokowi. Baik haba mentong yang naraya. Menyuhana kae awak kah ule? Kamu yang ule, kamu yang sama awakkah, kamu yang pemate awakkah pemandung. Baik kekah bagiban krak abusi yang raja krak. Kiban, najelah Imran. Haram jadah hakilo. Muka lagi bui ke kah Imran hai. Hana kasadari dro ke. Kapip lom sabe kapip lom. Maka putih-putih ke bak bibi debit. Karena doi sabai yang tinggal sisa kemarin. Yang sisa kemarin yang kapip sabai ya. Mutipek bak bibi ke. Kak busi no bibi busi kibat. Hana mupu pegah ka dudulung yang kengken nikah Imran Pasai bangai ke krak bangai. Hana kasih mikir dengan ule yang jenius. Kapake pikiran yang carong becut. Baik bangai klo, te kepegah apa? Lagi urung ran pihana obat. Alah, Imran Pasai ya. Alah, pokoknya penyomonan Imran Pasai nyo semoga bermanfaat kekah. Bicarong bacuk ketanyot. Bicarong getanyo bacuk cara semikir. Yang nikah ke dalam bingkai Bu Pertiwi hatpi hana kasadari dro kementong Imran. Hana kasadari dro kena uzubillah min zalik. Awakkah setuju ka wajib tapoh. Kau wajib tapoh. Awak PA-nya, kau wajib tak sama di bumi Aceh yang seperti kon tak hina, kon tak caci maki, kon tak tenak. Tapi kau wajib tapoh. Pengkhianatnya, menyuruh dalam kitab suci Al-Quran, tiga poh. Han gebi biarkan. Karena menular urung-urung lain tengok. Menyuruh biarkan seperti pengkhianat bangsa Aceh. Menyuruh biarkan awakkah merejal lela tuh bumi Aceh, maka hancur akidah bangsa Aceh. Dan abeh ka perusak bangsa Aceh dengan sabai. Yang pertama sabai perti awakkah sit. Kongop. Yang pertama sabai di Sinan, di Aceh, di Seramo Mekah. Awak partai PA, awak partai PNA. Awakkah bersekutu dengan polisi laknatullah. Dan dengan tentera-tentera laknatullah awakkah bersekutu. Awakkah yang pertama. Yang pancur bangsa Aceh, kon but orang lain, kon but Jawa. Hana terus bangsa lain yang perusak akidah bangsa Aceh. Namun but awakkah binatang paling lah. But awakkah kerana but awakkah lebih bejat daripada kafir laknatillah. Pu Islam munafik awakkah wabadum. Urung kabeh murtad. Maka lon pu kafir awakkah ke. Lon pu kafir awakkah. Hana desa menyolon mu desa dengan Allah lon yang bertanggung jawab ni ba Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka lon pegahnya bandung kenyataan awakkah perite bijeh pang kibang bijeh Lamit Jawa Jino yang kamu raja lela tu pintu penguasa dalam bidang pemerintahan tahut berhala. Yang kau ingat Kasima Imran. Kasima ilong ku relax tagai bak ku dua santai gedro nak ke. Cukup dah ku relax gedro ku.
Si gogo, ku live video ke nyok tu nak awak kah apa benda. Pi awak kah nak kata.